Reka mbasuze kandi mbifuriza ikaze mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica hano ku muyoboro wa Arena Media. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze kabisa kuba amahoro aho muherere hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, iwana mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Mwese turabashuje cyane, abari hanze y'u Rwanda namwe turabashuje, abantu mwese mu Kinyarwanda muherere hose turabashuje kabisa. Yambo nimukomeze kugubwa neza. Amakuru yacu mukomeje kugenda mumenyera ko yatugezeho natwe kabisa, tuyasunikira cyangwa se tuyageza ku bakunzi bacu bakamenya aho igihe kigeze, bakamenya ingene ibintu bihagaze kabisa. Amakuru ari kugenda tugeraho muri aka kanya nuko abanyamakuru bane nyine bamaze kwicirwa mu bitero kabisa Israel yagabye kuri Gaza. Biri kugenda byumvikana hano, abanyamakuru bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Andi makuru ari kugenda tugeraho nuko ngo Israel n'ubundi ngo yarashe ku birindiro bya perezida wa Yemen, ikaba yamaze kuharasa, ikaba yamaze kuhatera ibisansu. Amakuru rero arambuye kuri uyu munsi nuko nkuko biri kugenda bigaragara nuko abanyamakuru nyine bane bamaze kwicwa, bishwe na Israel ku bitero yakomeje kugenda igaba hano muri Gaza. Amakuru rero ko ari kugenda bitangaza aragaragaza yuko abanyamakuru bane nyine baguye mu bitero Israel yagabye ku bitaro bya Nasa biherereye mu gice cya Khan Yunis kabisa mu majyepfo ya Gaza. Biri kumvikana kikaba cyahitanye abantu 15, abantu 15 rero bigendeye kabisa bitabye Imana. Hakaba harimo na abanyamakuru bane nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Rero bitangazwa ko abo banyamakuru nyine nabo ngo bari mu bantu bamaneko cyangwa se abantu babohererejwe n'uyu mutwe wa Hamas. Ikaba ariyo mpamvu ngo Israel nawe yaba yagabye ibitero kuri aba banyamakuru aho bari barimo bakorera amakuru. Uko amakuru ari kugenda tugeraho, uko amakuru ari kugenda tubwira ko mu itangazo ibiro bishinzwe kabisa itangazamakuru muri Gaza byatangaje ko umubare w'abanyamakuru kabisa bamaze kurenga, cyangwa se umubare w'abantu bamaze kwicwa abanyamakuru bamaze kurenga 244. Byavuze ko rero aba banyamakuru barimo Hossam kabisa na Ali Masiri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daka ndetse na Moaz Abu Daka bishwe kabisa ku itariki ya 25 Kanama 2025. Kuri itariki ya 25 Kanama bakaba aribwo aba banyamakuru bishwe. Biri kugenda byumvikana kabisa, tubwira imiryango yabo tubabwira ngo pole kabisa, nimukomeze kwihangana. Abanyamakuru Israel igomeje kugenda itangaza ivuga yuko aba bantu kabisa ngo ari abantu baboherejwe na Gaza kujya gushaka amakuru. Israel rero ngo aho bimenyeye ikaba iri kubahigwa bukari nkuko biri kugenda hano itugeraho biti. Bagenzi bacu rero b'abanyamakuru bishwe ubwo Israel yarasaga ku banyamakuru bari mu kiganiro n'itangazamakuru ku bitaro bya Nasa biri Khan Yunis kabisa. Biri kumvikana abantu benshi bakaba baguye muri icyo gitero nkuko amakuru ari kugenda bitangaza, agaragaza ko abantu benshi kabisa baguye muri bitero. Israel yakomeje kugenda itera ahantu abantu bari urupfu rero rw'abanyamakuru rukaba rukurikiye urundi rwa bagenzi babo batanu bakoreraga Al Jazeera kabisa, bishwe mu gitero cyagabwe na Israel ku itariki 10 Kanama 2025 hafi n'ibitaro byo muri Gaza bya Al Shifa. Biri kumvikana abanyamakuru rero nabo bakaba barakomeje kugenda bicwa, cyangwa se abanyamakuru bakaba bakomeje kugenda bitemana kubera Israel yakomeje kugenda ibagabaho ibitero. Ariko nkuko nakomeje kugenda bibabwira, nta yindi mpamvu Israel kugenda igaba ibitero kuri aba banyamakuru ngo nuko bafite amakuru yuko aba bantu baba ari intumwa kabisa z'iyi mitwe ya Hamas ngo iri kugenda yohereza kugira ngo batange amakuru. Israel rero aho babonye hose ibagabaho ibitero nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Muri abo banyamakuru rero harimo na Anas Al-Sharif kabisa w'imyaka 28 wakunze kugaragaza cyane ibibera muri Gaza. Biri kumvikana uyu munyamakuru nawe akaba yari ari muri abo banyamakuru bitabye Imana. Nta yindi mpamvu rero ngo bari kugenda bicwa niyo ngiyo yuko abanyamakuru baba bari kugenda boherezwa ngo n'iyi mitwe ya Hamas ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye iri hano hantu kabisa. Israel ikaba yamaze gutahura yuko ngo aba banyamakuru baba bari kugenda boherezwa n'imitwe itandukanye kugira ngo ize kuneka cyangwa se ize gushaka amakuru iyabashire. Kuri iyo mpamvu rero Israel ngo aho ibabonye hose ikahita ibagabaho ibitero. Tugarutse kuri inkuru yindi yuko Israel yagomeje ngo yarashe cyangwa se yateye yaba yarimbuye nkuko biri kugenda bigaragara hano ku mashusho ku cyicaro cya Yemen kabisa. Ku cyicaro cya Yemen ngo bakaba bahagabye ibitero, bakaba baharashe nkuko biri kugenda bigaragara. Igisirikare rero ngo cya Israel cyatangajije ko cyagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Yemen birimo n'ibirindiro by'igisirikare. Biri kumvikana ko uyu mutwe kabisa wa Hamas uri kugenda uhura n'ibibazo bitandukanye muri iyi minsi kubera ko Israel ikaba ikomeje kugenda ibagabaho ibitero. Israel ikaba igamije kugenda igaba ibitero
ibitero ahantu henshi hagiye hatandukanye muri aka gace ka Yemen kabisa gafite umurwa mukuru wa Nasa nkuko bigenda bitangazwa. Ewana bakaba bari kugenda ngo bahagaba ibitero, Israel ikaba yarubiye, Israel rwose ikaba yamaze kurya amavubi nkuko hano biri kugenda biragaragara ko ku mashusho ko ewana barimbuye hano kuri iki cyicaro cya presidence kabisa, bakaba bahagabye ibitero nkuko biri kugenda bigaragara ngo ibitero rero byagabwe ku cyumweru tariki ya 24 Kanama 2025 byibasira cyane umurwa mukuru wa Sana. Ewana biri kumvikana ewana hano ngo bakaba bahateye ibitero biteye ubwo. Israel rero yavuze ko biri mu murongo wo kurwanya Houthis. Ewana biri kumvikana uyu mutwe ngo w'aba Houthis rero ukaba ari umutwe w'inyeshyamba ngo zishyize hamwe kugira ngo zibashe kurwanirira iyi Gaza kabisa nkuko biri kugenda bitangazwa. Aba Houthis rero ukaba ari umutwe w'inyeshyamba ewana ngura aha hantu ushinzwe kabisa kugenda ngo urwanirira ewana iyi Gaza ndetse na Hamas nkuko biri kugenda bitangazwa. Israel rero kabisa nayo ikaba yahagurutse kugira ngo irwanye uyu mutwe wa Hamas ndetse n'abandi bantu bose bakorana nabo nkuko bari kugenda ibivuga. Iti agace ka gisirikare kabarizwamo ari kuvuga ati cyangwa se icyo bari kugenda baratangaza ko aka gace ka gisirikare kanabarizwamo ahahoze hakorera perezida n'inganda z'amashanyarazi Adari na Hizan kabisa biri kumvikana, n'ahandi habikwa ibikomoka kuri peteroli hakaba no harashwe ewana ibintu biteye ubwoba kabisa. Israel ikaba yahagurutse, Israel ikaba yarakanye ibirero rero bikuru cyangwa se ikinyamakuru gikuru cya Reuters kikaba cyatangaje ko ibi bitero byagizwemo uruhare n'indege ewana n'indege biri kumvikana ibitero bikomeye cyane, ibitero bikomeje kugenda birimbura ahantu bigasenya ahantu hanini cyane, bikaba byagizwemo uruhare n'indege biri kugenda byumvikana. Indege rero ikaba yarashe ahantu ewana mu bice bigiye bitandukanye, ikaba yakomeje kugenda ihagaba ibitero nkuko bakomeje kugenda bitangaza uko bakomeje kugenda babitangaza. Ikinyamakuru cya Reuters kikaba cyatangaje ko ikinyamakuru cya Reuters cyatangaje ko ibi bitero byagizwemo uruhare n'indege byaguyemo abantu 86 abandi benshi bagakomereka, niko iki kinyamakuru cyakomeje kugenda gitangaza kivuga ko ibitero byaguyemo abantu ewana barenga 86 ndetse abandi bakahakomerekera ewana. Ibiro rero by'umukuru w'igihugu byarashweho na Israel byahagaritswe gukoreshwa biri kumvikana muri 2014 nyuma yuko abarwanyi ba Houthis bigaruriye umurwa mukuru wa Sana. Biri kumvikana rero uyu murwa mukuru wa Sana ukaba rigaruriwe n'izi nyeshyamba zishyize hamwe zikaba ziri ku ruhande rwa Hamas kabisa. Mwaka 2014 bakaba barahigaruriye, bamara kuyigarurira rero Israel nayo ikaba yarubika iri kugenda ihagaba ibitero nkuko biri kugenda bigaragara kuva Israel rero yatangiza intambara yo kurandura Hamas muri Gaza. Aba Houthis kabisa bayinjiyemo bavuga ko barwana ku ruhande rwa Hamas nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Igitero rero cy'uyu mutwe giheruka Israel nicyo cyagabye kabisa. Ni biri kumvikana iki gitero cy'uyu mutwe giheruka kuri Israel ni icyo wagabye kuwa 5 tariki. Biri kumvikana iki gitero rero cy'uyu mutwe giheruka kuba cyangwa se iki gitero giheruka guterwa muri Israel kikaba cyaratuye kuri tariki biri kumvikana 22 Kanama 2025 ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion. Biri kumvikana ariko ibisaso bikaza kuzimirizwa mu kirere. Biri kumvikana rero iyi Israel nayo ikaba iticaye Hamas cyangwa se n'imitwe yindi kugenda ikorana nabo, bakaba bakomeje kugenda barasa ibitero kabisa biteye ubwoba, ariko Israel nayo kabiri tayari kabigenda ibihagarika nkuko byakomeje kugenda bigaragara. Amakuru rero yandi ko tugenda tuyabona turagenda tuyabagezaho kabisa, ni mukomeze kugubwa neza.